Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no la wendagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi na so no ma nu pikplon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre dide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame pata. Me wana nito no koyi to o jere mi to gbe susu gege po wenu bo o wiso ya ton lo mi na lile je ota eyin o chopo toji so ya ota chopo ya do le do ni so mo wenu na le gbo vulo to po to ya do lo le me ni so se di Wanyan osuton. Dokoto me dida enelele me sodomon sewakun. Nye somo bokun oso wewe de. Ewo resian into eji sotindo oga. Bodo yehe soyi ogbakun dene. Bodo yeso yi ojegbakun dene. Eso tonje gbonu to akwan gbigba me. Bodo nando gbahwan. Wenwena eso riyadonu aweto nyeso se ogbe medida aweto ton to ditomo sewakun. Oso devode so tonje gbonu redive. Yeso yi hunhon na ewo he sian to eji nando de chicho son ayigbaji podo na yeni to yeno zohu yeso yi ohi daho deto alo mene winwena ehun riyadonu atonto nyenso se ogbe medida atonto ton to didomo sewakun nyenso pon to ayego oso yude ewo resian to eji tindo ojlenu ohwe aweno to alo etome nyenso se ogbe de to shenshen medida enele lo ton to jitomo ojle dokpo olikun ton na agbogankwe dokpo puro ojle bale gbado ton aton na agbogankwe dokpo bokpon ye gle alodo ami po oven po goblo winwena eso riyadonu enito nyenso se medida enito ton to dido domo sewakun nyenso pon to ayego oso avajede onyi ewo resian to eji tonwe oku kutome hihodwe to godo yeso na hunhun ye nando yeso na hunhun ye do dade eneto ayigba tonji nando yi ohi huve oku po kanli he
ko heti to aigba ji le po do hu ome wenu na ehun hiadonu atonto nyenso mo to agbaglo aiha yehe yehu na oho jiwe weton le podo na okunu ho ego yehe yeso to a kwado pelele tomo na we ena dendo okluno e wiwe no podo mgbono ye ma na dahwe bo so ya hosu ohun mi tonton to yehe ti to aigba ji le gogba yeso yi avo wewe klan ye ome dokpodokpo yeso do klan ye domo yeni gboje to ojile vude me we kaka devi hato yeton le po memesun yeton le po yehe na hu dile yehu yewule do na do ni pesiso nyeso mo wenwena ehun hiadonu shiro poto to ayego hwan daho de hwan ohwe so diu di odevo ofunton osun so di ohun sun kulevu olonton le so fleje ayigba kele di voti nanja sisen eton he man hwen kon do weninu we bon alo che honda ho ton me hwen yeso ha olon se di hi ha owe ton wenwena ye he dokpo ose daho le dokpo po we ye ngona son o ten ye ton me aholu aigba ton le me gbogbo le adokunu le ahwangan le me gangan le me glo le dokpo me kan le dokpo yeso yi yede hura do odo slo me podo to ose sro lo me to ose daho leji yeso yi to jidohlan ose daho lekpo ose lekpo do hoje miji boyi mi hura son nukun ewo kesian to ofin ji lo me podo son homegble le gbovu lo ton me na azan daho homegble eton ko wa menwe tin sogan na do note nishe mi wana bo mi na mo lo o gbeche lo ngbe tin wo to gando kan do gbigbo knoton na go alo na mi bo ina me chere to onu cheme bo ni mi pon eyin o sohia o tawe lo mi mo do Kristi Jesu bon mi mo de tohia o apostle Jean devie ton wan non mon angeli de se do nu ko ton lo yeso a do mi mo de vo hia eyin apostle Jean bo edo mo do mo lo me resian mo dukan Kristi Jesu bio mi mo da ho de me bo o ero ye hun hia donu titan bo when we hun hia donu o gbede donu taidi o de revi so no donu do bo when we gbe ne donu ye yuro o mede ransi o so wewe heto nukon na o chiwewe lodo ni heji bo ye so ne hihon na no dudeji bo eyin no mro mi wewe yo fo gbe ton do mro e ko dudeji ye na so ne hihon pe na so dudeji fre wa yi ye mi to do gbigbo oklu no ton gbigbo wiwe
keledi de yiwaro nubo ni mi so bi yo ekeyin oweta heyin o yo fo gbe no acte des apôtres et di o ria apostoli leton ni mi ria bo ria de gbigbo we wado mi na mu do e wa po do singi di daho we do nu to fi de gbigbo wiwe okuno ton wa ji aigba te we ni Kristi Jesu e ko dido do e ko do na mi do mo ni mi ho lo ria to nu bo e ko do na mi do nyena yi nye ma jo mi do ta e di chi of igba nyena yi do na se na so lekoa mi ule kede na mo mi o ayi ho si mele ma mo kolo do yemi bo ete di domro e me Philipu e do na we na yigbon me pronto bo mi ule kede na mo we bo ayi ho si mele ma mo we gbigbo we hold we ete to fine bo ni mi monde zingi di lo enye wan do dide o yo fo bu do kungbe ma tun mo do mo mi na mo do gbigbo wiwe si wiwa ayigbaji we ye de kunu na to fiene bo ye do mlo uwe yin gbigbo e ko dudeji gbigbo Kristi ton gbigbo de dudeji we na mi ule yi se no le osuga dudeji bo gbigbo kun ton dali we mi gan wa dagbe ma tin gbigbo lo mi ma si gan wa dagbe kele ni de ye ko na gbe to lo proporo to okuno si nukon we chero wa ayigbaji uwe zombo mi na mo no mlo o so wewe o so wewe mi o do mlo o eheyin hia wewe lo edo hia ason dagbe uwe dide wa iha chedoji ni ayin wana on do afo wewe ni amadu ason dagbe alo mi afo wewe tere ado datawe e ma na gigo chiwe we wecho na gigo Kristi mi do wecho afo wewe mi ton e na do eheyin o na aho e na kwa kweto chiwe si nko ason dagbe wa do na yin eheyin dondonu pesanto eton son dagbe wa to Kristi me titengbe do ya duro de we do ma to Kristi me amonyu ason dagbe burun wa be ba do amankanje eyin kulen kanzon logo bo me de pe ba ganje kulen kanzon logo me ro masigan si ayin gbo aholu po do Kristi po bo mina bio ekeyin o kiadonu awetolo me wenu ehun kiadonu awetolo ye moro mulo o so de wa lo o so ve de we bo me de iro ro ni heji ye na chewo na no sigando he ahwan wa ayigbaji tukla o mangboje avun o zingidi uwe mina mo ro gbigbo ene uwe to ason yi wa ntoli ni mi inu eto mi na ro kan be mi ni ro na we ka idobo ye ro kunle gan to wa so kunle gan to ku na gbe to le to ayigbaji fi bo leko yi bo nyiran gbe po to ayigbaji ọkùnrin gan zonde ye wa na no hunle ekeyin me do na mo hunle gan me de jiwe we na troje na no mo hunle gan mo na honu son ho me gbe jiwe we ton he ton son ekeyin to li bi be he Adam podo Eva po he wa ayigbaji po holodo yemi uwe ene lo utu we zombo wende Kristi Jesu ewa so eton we aton adade lo ewa bo ikita na shiba o jedi le gba po bona so hodo uwe ni mi pon so we nbo ko ku kaka ajedi ni mi pon mi na mo ro ku ma nkan ma hunu so de fun Lazarus so si ome Lazarus so ku bo do mlo mi mo chomi o eton yi bo wa de mi na ipe Lazarus to kigome mi na mo Lazarus to kigome bo dodo hiaro nugbo ayigbaji de mi te lo madwan yi lisi ta ri o to fifa de ma yon tukla tukla obi ayigba lo me po nyiran dali nugbo do Kristi Jesu wa kulen ganzon lo me kulen ganzon lo e ko twe na no ipe blebu wende ye na de yi se no le ton son ayigba bo mi na ipe Kristi to asro me na no bio gigo hwe bo ai ho me gle ton na ja ayigba bo ni mi o to nkan yi mi enam do ye mi bo iro hi adonu awetore ero hun we hun na o gbigbo o àwọn ton mi na mo àwọn ma po epon jo pipe jiwe aweton so mo de e ma yin ndagbe na mi gbon su ejuro pipe okun ton tori ene le po na ya asun iwa na ma Kristi Jesu ni si gan lo leko ayigbaji bo adu aholu hallelujah bo ye do hi adonu atonto ye ihun to wenu ye ihun to ye iro emo gbigbo de ye me de iro do ni wa si osoroji
do alo me nu drenu bo nu drenu lo irom lo o yo fo gbeton lo ye mi kan ji hun kan kun gbeton irom lo wecho azan lo po si azan wa to me ne wa azan na azan lo po azan ble bu lo po na mo yin tairi kilo abokun etonton abi likun etonton lo po ba irom lo me ne mamo hulengan to krisi mele ntoli ni ekpon to yo fo pe me fi ero blé bon ni ira symboliser ina no blé si symbole lo hi adonu de tewe eta iri akwe ko che yemi bon ni edo orge ton hi adonu eton eta iri nde jogbe to ton titi sinkan wa shigba ero to nu wiwa ni le me gbigbo de ti bon gbigbo ene lo wo tin bo pe to ma ndodo ko pe na me de to asan wa nano dinkwe nano ni gbajumo nano inyo sole nyo ingan ema goho na ye na yo fu yoro ye na ndo satisfaction de jama ye na mo nde kwetu emi go nde kwe mi ma o monde no emi to khelu lo mi ma o atteindre aho mi ma o wa je tonton bon ogbede wa ton to o gbigbo ene le tenti mo rom lo shiba meretido o vin hanle podo eheyi amile po adalo yele goblu bon nu dini chele me gbigbo kuno ton kokona mi do vin hande do ete e ba hu Jesu ton e ba do me de ye fligo podo hu Jesu ton po mi na mo lo tout la jije le ton pon vo ami sisa ho e ba me de ye derovo me de jiwewe e derovo me de mulengan bo ezirovo we ni mi pon kaka de yo mi na mo lo so mo yi se do le ti yi no to kule kponde len shiba ai haye ton manyo tukla ye damlo ino damlo jijo ntori jiwe ma jo edo to kule kpon lo shiba amo mede vole ye du akwe lo somu ye do nu nde pepo ma kwedo ye somu ai haye ton me mando eheyi kokpe na ntori ye ma mo hwengan wudi eto fie ye dodo azon wa to we ni mi pon samu edi o kanwe podo eheyi ko o gban ewe atonpo edodo le romlo o tore ojiwe magba gba to ba vo nja mando chido na hiya ganjibo minando mo edodo le do adavo okuno do oholo ye heto dido ele to tukla je yaya adavo okuno ho oto da holo hihoto le fun ya tata ovowe yeyin nami nando fun to afun fu poro nando gboje to agangodo nando ndudu tukla jijeton na moye na amlon me wiwe na mowe na to amlon wiwe me wiwe le ton me na mowe na amlon me wian eton le do ta yego ma wa apa tontoro etewe hihia ni lo do hia edo hia lo gbeto ni fun to afunu mo yitu kla to jegbe mo ma do Kristi Jesu ta ri hunle gan to kla lo ofowe we ni mi pon kaka mi na mo lo nu bo ofowe ma ntoli so we nu gbon de Kristi Jesu oro wa so we gbon yen to ayi gaji kwe pe vi de ndo lo so ima mo me de me lo ni do o fwe kan de ko lo to nu kun awe c'est-à-dire 200 ans ma o mo pon we mi na mo lo je pe de ejodo na mi lo dire lo nu tata voto tata de bo ni gomi do na ganje wen asonda gbe wa do gbon to ndo nu Kristi Jesu ton gali ko che do yemi we so we do ro gbigbo de to ayigbaji de ton jegbonu we nu ye hu o heyin o hia donu eheyin atontoro yidodo wo ni bayi na ma gbeto ni na hu ye ton le mo ma na mo kun le gan mo ma de do fo ji e ton le o tu claque gbero poto ni hendudu de hengandu to à fond tata parce que il doit 1 kilo de blé 1 kilo d'orge
pour une journée de travail. Et ben non, mais on a dit tout cas, nous pas vidéo et mon ben. Ouais, et quoi dans le mini do Christ Jésus. Et quoi do do Christ Jésus. Hola do yewe, ntuli ho kuno tole no do hia, boni ema yewe amankan, amanyo hia do no le emankan yewe. Edo to fi to o so hia o tatu opolo me. Edo de hun do nu hia atontolo. Yima tu klein ne ema je ha me de do fe han le po me do ami sisale po. Oui, amono tu na no me o kuno de do fo na do senle. Hallelujah. Bon, ni mi to nu kon yi de do de hun yi ya do nu enetoro do ya do gbigbo okuton angeli de pache na kuto me wo heji de wo do heji le o po gbigbo ho do elepo iro eni ache na no hu adade ayigbaton ada eneto c'est-à-dire le cas de la terre na no hu wo emi na pon do gbigbo ene lo wo pache na aze gbigbo o gbigbo de ron jire ndo me to gbigbo me o ku o si ku to me ton le si togbo topo ton le gbigbo ene lo e wa so we ya so yi wa we doro ni ohi bodo ohi okuve bodo ehin o kan li nran kan le po we wa lo nran kan le gbigbo nran kan le we do mi na mo gbigbo ene le si a check pipa me te boya ayin yi se no bo agbepo to gbigbo ene le si a check pipa me ayin yi se no wa agbepo a check pipa ase to me agbepo to a check pa nu wa do me to gbigbo me bodo no ma wuro so gbigbo me nu no wa me yesu na gbigbo me nu ni amanle vojo ni oku amo mi o me aje e ma yin edomo ho kuno ton edomo ya ka le vojo yina le wewe yina kwa iha to wewe ntoli o fide we do to wewe o we so hia ton le me yido gbonu e na heje ye he aze wa lo no o nu ve unu ajoto lalo no nu direto ye hia e so mo me nyo edomo na mo hia lo bu na kan lo ehin npon lo si do bo mi na ro mo bu na mo do chiwi e ma te hun podo o ho eton po bo ni mi pon nu yiwa gbigbo okuto me ton lo podo gbigbo ehin oku gbigbo ehodo elepo do po tin bi bo to asun wa taun to de mentete gbigbo ene wo pache to flin bo no do togbo mi ton le iya kon de togbo akon ganje togbo to le ye na mo togbo le gbo we sigba we no egbeto na je fini we na mo togbo le ma mo le gan ko yun na o di Kristi Jesu mo to gbe we nche che we ma dike bo ene na mi ma ye me to peche se ton to Jesus sin come ouais mi wa e ton igbe o to yen ton par exemple to che o he benin to to gan na hule na do gbon e ke o ete mu me se togbo ton leji e ma na me hule gan benin Kristi Jesu we hule we gan do o yin ko to egbon si tun mo ba yi o fi de wa yin o fi na chiwe e we ma yin fi na nu me se to le bro ma yin nu o fi na e togbo le bro wa yin o fi na chiwe we o kru no do benin bo na su apa ni lo bo mi na je hia donu atontoji wenu ehun hia donu lo ye monu ejo idomlo singidi da ho dejo bo ayi gba won bo beto da ho le ye hun kwacho yele do wa iro yi hihonto iro do dabo iro hwero lo o mehe ye ko hudo pon di de Kristo dalile yo wule ye be singidi borodo we tenwe na de so bo aro su hwe na mi yo na to do no enwe adron ya hospital me hu mi le si we Kristo Jesu do na iro yeni do suru bo no te je wende ye o aho beto so khade do na ku gbon ku de nko e ku dalile yina pe we na pe ro we emi na fun chite na yi we wecho aho ye ndo pipe lo ye mo ro ye zia wewe do na yi bodo ini no fini bodo su
Bon, when we wa hu eke nu do hia tso potolo we nu dabla de jo ke do hia ro ho megble chiwe we ton po ho megble Kristi Jesu ton po wa ihonji bo edo peto daho le o peto gbogbo le o to gan le ye me po hun ihura to so o so sro le me bo no o so le do o so le ni je mi ji na ma emi ni sigan do hon gan son ho megble chiwe we ton ko bien ho de do chiwe ma mo mi me de pepe ke invie ton le to ho me gble ton me nde manati bo na gun lo na mi bo na do mi te bo na ro ma mo ko le gan lo bo e na yin do ye na hia mi do o ehe me na mo ho me gble chiwe ton le ma o ma di ki bo mi na yin mo ko to Jesu si ni ko mi we ni mi pon kaka mi na mo ro wenda gbe ayi ha wi bueno ton lewe do ni mi hia me ma mo hun gan le mi na mo to we lo me yidoro pe to daho le pe to gbogbo le o to gan le àwọn fun to le we mi na mo lo o ahovi e no si se do nu kon na mi mu ayi gbaji fi ton le na ro si gan do gran lo na mi do mo hun gan do mi wo se bo ma bo hia yidoro aholu ayi gba ton le me gbogbo le adokun le àwọn gan le me gangan le me glo le dopo me kanu le dopo ye so yi ye de wula mi mo we ni mi na pon adokun ayi gbaji fiton nyewe na yin nyewe na do teme nyewe na wa he o vopo e uni when we ho me gble ji we ton wa ntoli e ma mo kun gan ntoli we nenu o we to ho me gble na no do yi wa do ni no le pojo ye na ko de agun Kristi ton se agun Kristi ton mana heyi o asi Kristi ton e mana lu to kleine me ni a ni hule gan bo kuma we to fan lodo nu bo yin re mi to asoro me ni a to gbeji na okuno ni a ma to aforopo ge aforopo to ntoli aforopo to hi ho me aforopo zinvlu me we na mo do ate e ma gan do hi ho me ate zinvlu we na reclamer we we boya to gbeche se di mo mo mi me gbogbo emi o gbeto de ye nu e de nu ndeji to we boya to ogbon to we boya to gbadagli boya to France fia boya to aingunu boya to gbeche se boya mo ko le gan hey very ti Kristi Jesu mo boya to di na we no din Kristi Jesu mo e ma siene do Joanzia ihachi na we jiwe we Joan mo holengan ate ho de ni tata ni na beleji Georgie gbezanto eji e na jedi de do ali oto eji be to he nyon ho nu gbolo ele kaka boy na kokko na iwa na bi oba tem sisi me mo na le yewe si mo na du mo na kondo popo do me wiwe po bo mai nu kon gan mo na no te bo na ho de tite ngbedo han agun Kristi ton ngbeto de o tu kla yi hon ton lo le e ko rin ai ton gbojo bo e to lo iro Kristi ma wa u de yin ka to heme u de yin ma mo fiji u de yin ma daswe u de yin ma mo azoe u de ntonu kun bi ame na yin do hey ma do mo bulo o ho kun to na wa chi che mi tanda ti wi e mo ru la lo che ton yin do tite ngbe me gbigbo ye do aye hele de yin nyina to emele ma do andu to chiwe na ndodi de yin nyina to emele e ma do andu to chiwe gbigbo kuno ton we do andu aholu to gbezanto me na ni sigan do hon na do yiwa nde okuno juro ani wa igbachi bo ni amate amo nde hagbeto ile mo kabi amo bo so gbledo we ni no mlo nle po no ido dagbe me na me yon Kristi bo ma do to kla na we bo ma hode baba to Jesu si nkome ndondo we na juro de mi mo ito ehin o apa tropoto o sohiale ton ta tropoto lo me bo mi do mo no mlo wenu gbon e Kristi Jesu o he asro me yi we ko de na o de Bible gbigbo ene le ko timbo to aso wa ntoli e mi kan bi o mi de do na we ka gbon wa ko le ganzon bo ku gbe ndu bo ku gbeti bo ku awon gbeti yero so e juro mo ntoli amonomno ayi gba he lo ye na wa fie nyon enyon na mion nle po na jizo gberopo nle bi na jizo shigba amajuro ndi datu ide ni don
ou un rôle na et novi chile mla ho chile to agume boya yi ko to agume asan o te o mo pan bo ye ma mo le vojo abi ye mo le vojo bo yi agun ko gan ho me gble to novi mla ho chechi to agume abi wo do mele ezo mo ye honje la bo jo yi sedo baba n ho de jale fun ye tite adike ganga iho eton le chan bezan e chan e dublo na ma okuni wa yi e wa jiji jale gomion bigbo to eton flodo yeme rea pa iha eton le pupa ta ton ku to Jesus sin come mo na ya zo ngbo meton mo tun ye do te son e ke ko re ya che pipa o mo du kan to bezan eton le si ye do do rami do me de voleti ye le koton so agume gligli mo du azire ye le koson agume gligli mo gona ki kon zivuton mo hondogo mo je avosanji mo je amisisa kona vodun leji mo je ekeyi o nyi wa gbigbo meton yi wa ji nando sigando yi ahosu ntoli ye modomlo ye tafu emi si ogbe okuno ton amasiga kwafu na dewe mo na sigando lu nando sigando yi wesu na to kuno sinu kon abi na no yi wesu na dewe e na he vasu do wa gbezan to eji we okuno do papa ho de na gbeto mon kole ye to gbeche sedi ye fontite son alioneji akapalebo de to gbeche se an ho de baba zia moment dona ye ntoli ye ma damlo ye na si ogbe to examen ye na si egbe wele to e wana yo yin ko yi ton do me yin wana che lekwade ma to we sowe ma so di dewe jeme shigba zia lodo meji na ani sigando nyo lo ama so to a check pipa cheme a obi a check pipa ho vitonglo a obi a check pipa vasudo tonglo a obi a check pa didon tonglo o kapare ba ye sata kapa de na to gbe lo se le ai ton we baba le ai ton we when we na chite mo fleje ko li ton ji na do vewe ntole na mo no nugo ya do dogbon devi non to esi me ma ye kapa dike ni mo holengan na ye ki kro ko do atogi gbopo na do gbe azonya kan lo dai onwe gbigbo meton he ko plado zivu si a check pipa lo mele na ye ki na do de plek mo jegbonu na do goje krisi meton ngbo me gigo na we na yero kuno wa sigan bai ntoli je we na gbeto he ko le vojo he ronton so yeme ntoli enle na do sigando ya hosu na do sigando dukan abi na do sigando mo iwon esinle abi na do sigando yi o he mede mankan so kun mena ba ha ba kapolo shekepe mata kapara ba ya shataba ndondo ntoli anas do hodo ai hai to me ndondo o tontoli ana tukana eso oklo a ho vitonsi ndondo ntoli ana susun dasi he mugloton he mede mamo he ali don eton do vi na no singano do gole ko ajiwe me adike yi mi o me blo mi o me manyona mede ho ma he raba yaba gigwena nko to baba se bo do acheji to Jesus sin ni come we ko de lo te ni she me wana dide na mi do we singan do dide to di se do to o de lo we i do me de voleti ye ko yise shiba nu khame adan igbo ile fli ye je ayi home bo eleko ya ayi home ye hondogo na no skando nyi hikrono na no skando ya hosu na no skando suwe na ide na no skando lezu mede ma pun kumena chiwe we do ni e ma leko a mi de mi ma nyomi alindo mi ton ro avivi mi ma mo pepe shigba ni mi na no nyoki ya donlo mi na mo no nde mi no mo no nde hwedo mi nde hwedo mi lo yin do mi ton son hunle gan me bo Kristi lo mi do mi lekoa ho de do o ho gbe lo ni gbigbo kuno to ni yizan na no skando o le mi son e ya ho vi ko do wini eton le po si ma so yi nu kon gan mo ni ama mo hunle gan ni do hunle gan to tite gbe ye de mi taidi e ke devi ko to jre ko to ton le ntoli ni ayin nu e to bo do to nu e do jo to togodo nde jonajo Kristi na akplan asieton e na akplan asieton de wule awu yo fo gbe yodo épouse de l'église mina di doit some mina zigbeji zonli ma passeport ma valise ma bi avion me do gbo kuno ton we na mi bo mina zigbeji zonli lo mo na ipe Kristo astrome
nhodero amai tidonto amai mehe na jodo to Jesus sim come mi ndodochi so ndodo me hole gan to Kristi Jesus to eso iwere vunto jire mi ton ogbe po gbe susu gege po hwe mi edabo